Майрамга кичине чоң атам көңүлүн көтөрүп коюн деп чоң атам беришип жүрөм да. 80ге чыккан чоң атам бар. Бойдок. Атайын алып келдим ошол чоң атам. Мен көңүлүн көтөрүп коюн деп азыр каякта жүрөт элем. Неме? Кана чоң ата? Каякта жүрөт. Чоң ата! Бурпас аркаман келип атты да каякта калды. Ayakta ayallar var eken de uşaka. Kızlar var eken. Kimler var eken? Ayallar var eken, kızlar var eken. Şular men uçuraşıp koyun de. Ayal toğalım kızısız da çoğ atay. Ayalарды қарап не қылас деймін деймін. Қарағым келеді де мен мәза қылам аялдарды қарасам. Мен не қылам? Мәза қылам деймін аялдарды қарасам. Бол тұр шынай мынай қарадыңыз. Мен не болды деймін. Әр нәрсе болады да. Қарағым іле келе береді. Şu аялдарды қарап тұра берсем, көзімен неме жаш ағып кетеді. Çoğ ата, киім жақты? Öyle şunday giyizip koygandan beri neydi ne olup otam? Неге? Современный olup жүрür деген. Çoğ ата, шаардағы ақсақалдар современный жүреді. Но кепканы не көтеріп алдыңыз, түшіріп алсаңыз? Күнді тосып қалады екен да қаққан. Мен ақтайым қарап тұрайын бұл. Çoğ ата, ал жақты қарап не қыласыз? Ал жақты қарағаннан көрі асманды қараң. Мысалы, Асманда қарасам аялдар самолетте ұшып кетіп отады да. Аялдар. кетшігер аялдарды қарай бересіз бұл çoğ ата. Мына қылың болмаса, тоқойды қараң, тоқойды. Тоқойда да аялдар қозғарын теріп жүреді. Болды, суыны қараң мысалы, көлдерді қараң çoğ ата. Көлді аялдар түседі да мәза қылып. Не қарава дей бересің, Құдай мына көзді қарасын деп берген. Біз ар башқабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Сварканы қарағанға болбойт, қыздарды қарай бер аялдар. Çoğ ата, алға мейлі. Кече комнатаңызға кирдим. Кимдерді сүретін иліп алғазы? Не қыласың еме? Jennifer Lopez'ді сүретін не қылады комнатаңызда? Не олып тұрсам не олады? Тұрсам не болады? Комнатаңыздың кече толы аялдарды сүреті. Мұны Кассач ежені сүретін менеге иліп алдыңыз? Ошолордың несі кәм анын? Алдылы аял қойлы. Алға өліп кетсін. Мене атаның батинкесіне сәуіз салып отасың. Әжәп болды. Қайтар дүйнөдө. Атаңдағы мен галошыма сәуіз салчылы. Пияз картошкадан бері салчылы. Атам менден көріп атады. 4 балалы болсаң да міне сәуіз салып отасың деп. Енеңе çalsam албайды. Не таступин дейді. Ешке шығып алып күтіп отырам, енең қачан келеткені. Күтіп отыр, ана несіме келіп кетеді өлгөнін. Өлгөн не істеп кетіп, ана қайра кирем әлі. Çoğ ата, сізді ошы жалғыз жүргенде қиналбасын деп, О, Қарасуда Қанибек досым бар ғой, танисыз ба? мен қаяқтан білейін досым. Үйге барған, естей албайсыз да. Ошол Қанибек досым чоң енесіменен келген. Мен атайын шақырған bu жаққа. Неге келген? Неге келген? Мен сізді, егер қоқыс ошол кемпір жағып қалса, үйлейін деп атам. Адам болып бұл дүниеде қылған ең сонын жақсылығың ұшы болады айлана. Мұндан кейін жақсылық болушы мүмкін емес мұндан. Атам айтпайым. Өзім өткөріп берем, ресторанда өткөріп берем. Болды. Анан, сіз отырып тұрың, азыр мен жүгіріп барып, мороженое бір нәрсе алып келейін, мақұл ба? Қана? Мороженое алып келем, мороженое. Жоқ, қана? Азыр келет, сіз алгенше меске бір нәрсе өріп қойын, ноғы тиынды аластағы, мороженое алып жеп отырасыз. Шақырбайсың бе? Жоқ, келет, азыр келет. Олау, ата? Азыр келет отқан болса керек, өздері келіп қалады азыр.
Boldu ene boldu. O ene. O ene. O ene. Boldu özüňiz garmam. Enelebey, ene desek. Ene. Atayın geldik oşko. Nege keldik dağı koşko? Toyga geldik. Toy kılgany geldik ene. Toyga? Ova. Dağı toydun başında mikrofonda olup alıp kanüvek balam, gelinim menen baktıl uagın dep bata veretkenmin da. Men üylengönmün go. Anan kim kanday toy, munday toy. Üç uulum var go ene. Kimge toy kılar? Oy sizdin toyuңuz. Maga? Yem karıgandam ne kılarsın balam karıganda yem koyem ne deytem görgönüm şunça adam ne deytem karıganda 80'e çıkkanda turmuşka çıvatat demeymi. Oy niye olup dur ene? Yem niye otur desin de. Ya çalgız yürümek bileňiz ene. Ya çoğatağında oynasan bolmayım çoğatağında. Çoğatağın kol doğru mene sen çoğatağım. Uyanmaysın. Oy çoň atan kolları meni çoň etken dese çoň atam kolu jok ele go. Yem soğuşta kol sıkegen. Çoň ene. Ne? Atayın sizge bir krasavçık çal taptık. Hayerden bolatken, ne iş kılatken, kança peş alatken aytpaysın benen. Özgönden bolatken. Özgönden? Ova. Oo, gürüç aytkemiz ha. Jırgaýs. He. Karabaýsy. Hayerge karay. Oň jakty garaň. Oncak hayerdele? Çoň ene. Jaş ötkendizden oncak soljak bilmey kalatken de bana. Çoň ene. Yo. Garaň mene ýakda. Yo, çoň ene. Kolundan köpten titreyele gel. Bolaby? Bu kanday çalem? Kança neveresi var, kança valası var. Hem alary menen sizdin işiňiz binem? Yem karıganda usu yaşka çıkkanda ben ne verilerdim? Çok aytam ben meyleset görsek bu söylüyorsun kişinin araka beraka olup kaldı. Uyanmaysın ben. Ben onu koymaysın mı? Barket. Bileşim? Ben özüm yağın süleşim barket. Ova. Çok ol. Çoň ene. Boşa. Çoň ata. Çoň ata kanday eken? Yemi bileyiz da kanday eken. Aleyküm assalam. Biz salam verdik. Sulu çayına verip kalsan da vatamda. Ne verem aytты da çaldık işten de rekeletip zeriktirip oturum degenige varayın canıga. Cılın, Ne? cılın. Yemi ısıtı koydum öyle de. Dağı bir jolu kılınca. Sen aysan kılıverem. Reanimasyon. Her yerimi düşürüp koydun da. Oşa kişine tamaşalaştıram da. Çıdaysız. Göp dilerseniz düşürem hali. Bu sen Caman priyatni çalsız ha. Göynöktörünüz rişotka. Kepka. o ne verem savremenli olup jürüň dedi da. Yaşlarga okşap jürüň dedi. Savrümen. Sen özü üçün titrep basasın bu. Siler jakta köp yer titreyip. Göp titreytile akırkı 25 yıldan beri titreye kalgan. Şu akırkısı kattık titregen eken de. Şodan beri. Bilem dayı. Başka çal ekense ha. Hayır. Sakalınız o. Kap kara o. Boyayım da kınam elem. Sakalı ol çaldar jagat da bana. Koy. He? Nege?
Sakalı bir yerime tip geçse ızız deyip yüreğim. Ye, niye sizdin canınızga oturduğumday perişteli çal ol görünetken sta. Ben perişteliyimday, cidiniz hem mazza. Sen gelip oturgandan keyin perişte gelgendey oldu da. Geldik, bir porter geldik. Ha. Oo. Suragandın ayıbı yok. Ayıbı çok bolsa surağın maylı. Wow. Bu kança balan var. Ha. Kança balan var deyim. Kulağım ketken. Hem katturak süylengde bu yaşta kulağa mıkpay kalatken da. Ha, şair ekensin deyim. Ha? Şair Caydarı Fisola ekensin. New Jelly. Ha. Suragandın ayıbı yok deyim. Şurayı ver etkeniz de bir sözle iki yolu kaytalayız. Bir yolu kaytalasanız iki yolu kaytalamayız. Suragandın ayıbı yok mu deyim. Bir yolu kaytalan. Kayra şurayı veririz. Uyalmayız mı? Ha, özüňem iki jolu kaytalata turgan ekensin da. Suragandın ayıbı yok karındaş. Ayıbı yok bolsa surangça benim surangça. Janattan beri surayı baytasın. Niye surayız? Surayı verin. Göpten beri menden hiç kim suramayı tasın. O sen kişine tamaşalaş duram da çal. Ha, özüň jönünde aytıp berçi men. Suragymdy. Kapa olmaz, yüren kapında kişine yürenöz değil mi? Vıdırık eköz bir böyle olup gelsek yürenözüz. Şundayım da karmalap Caman putlarınız çoğun oldu işte. Keçiresin be. Nerf patologa vardım da. Nege? Nerfiniz iştebeyt deyip. Hayır iştebeyt. Nerfiniz iştebeyt. Malotok menen ura. İşteyt desem bolboy tizelerim kakşata koydu vurup. O uruştu bilbeytken da. Normal toçkasını bilgen adam uydursanız işteyt. İşteyt. Eköz kuda halasa çalı kamperi bolup kalsak köp canınız işletip koyarım. Tava şunday sözüm alligindey da çal kap bolboyuz. Özüm tural aytıp bereyim mi? Men özü jakşı ayalmın. Ha? Uymandı kempirimin. Ha, görünüp turat da. Görünüp turat. Birinci gün var o. Ha. Poyuzun yolda oturgan bolat da. Ha. Poyuzun yolda oturganda bir yaktan poyuz püp dep gelip atkanda bayağı çalım korkup ketip yolga çıkkanda maşina püp etip süzüp ketedi. Ölüp kaldı. Anan ikincisi Çoğu ne? ne? Niye ikincisini ayttas? Al üçüncüsünü aytalak mı? Aytpang. Aytmayın. Zorgo türt otkanda jön tutsanız. Aytып koyma öyle. Oy jön. Men köp narsalarımı aytıp atamaz. Men o ugotam oynaktan. Aytpayсың janattan beri sekretlerim açılıp atadı. Bol naragını aytpang, bol. Hoş naragını ayt. karap dur ha. Çoğata. Qanday ekan? Kanday eken deyivereyim ulan ne veren be kim? Enengen suraysın kanday ekenini. O sizden kanday dep atkanı kanday eken da jakşına kayıp eken jaktıbı dep atat. O kança jol erge tiygesin şonu aytkın. Men bi? Bir jollet turmuşka çıkan prosta jana. Ekincisi degende ekinci poyuz bir jumadan kelgen deyin dedim bile da. Siz ukpay kaldınız da çal. Emi karganda bu baldardın bardık özünün tüyüşügü olatken. Siz özünüzün kança nevereleriniz var, kança ul var, kança kızınız var. Aytpaysiz mı? 5 oğul 3 kızım var. Ha. 5 5 oğuldun 5 şaka çaşırap jüröt senesin be. Üçö Moskvada, biri Avrupa'da, biri jüröt şu bizdi karamış bolup o tirigen büyüge geveyt. Şu balama çalam ey gelçi bir saat süleşip oturayın deyim. Ata şaşılışımın işlerim köp gete. Kızlarım jakşı telefon çalıp süleşip jüröt. Bir kız birinin amanatı da. Şu 5 balamın kiçilemde şu çoğoysa şu canımda olur, jölök tayak olur deçelem. Çok adaşımın.
Бардық өзі менен өзі, хабар алса алады, телефонда çalады. Өзүнчү. Men de daha uşu. Үйге келем. Kızlarım gelet canıma. Gelinlerim gelet. Oturup alıp bir-birini uşaktaydı da. Tigi nuktun bile dese. Tigi ölüp kaptır de böyle camman sözler de ayda öğren. Oşularda ukpayın deyip kulağımda özümce ukpamış olup kalam. Bir nese deseler ah deyip duruyorum. Ne kıl desem karıganda özüm çalınmasa. Canı da oturup kolunu karmap reklama körüp otursak. Reklamada görüntüydüm. Koy, can dünyamı ezbeçeylerler. Men özüm jönde aytsam, men jaş kezdе artist bolgom. Afiris? Artist bolgom deyim, artist artist, ırçı bolgom. Oo. Toylarda ırdayt elem. Urdayt, Ha. жақшыларды айтып па? Жақсы ırdayt elem. Bir ırdap bermeysiz, men sizge biylep berem. Fiteke derdim. Anda bir bu jaş kezdе Abdurasul Mamatkulov'un ırlarını ırdayt elem. Seni özgönden degenden özgöndür kız deyip sağa arna ırdap dersin. Rasul Ayaş'ım bulat. Bu jaşkayam tiyip görgönne söysün seni. Yok. O mene süleş görgüm, tibegem o mene. Азыр мен кылганды экөөңөр үчөөңөр тең кыла албайсыңар азыр. Беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен, биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм ай белгилүү болсо, нур менен мунаны кыла албайсыңар. А мунанычы? Şütülek әңгір баш болуды. Урматтуу туугандар, мен ушу жашка келдим, бирок мынандай пустой башты көргөн эмесмин. Расул ака, мен башка жериме эле ойлойм. Бир киши жетишпейт да, ошол жерде жыл сайын концерттеримде өзү баш болуп, сценарий жазып, программа жазып, кемчиликтерди оңдоп, ошол жерде чыгып, өзү чакырып, Кыргызстандын кайер болбосун ал киши биздин атабыз агайыбыз Рахман Разыков. Ушундай киши кайра жаралабы экен Кыргызстанга? Билген адамга, түшүнгөн адамга мындай киши сатирик, эки ооз сөз агай үчүн. Жазган ыры шыр эле, жалганы жок чын эле. Саясат, тамсил, сатира көдөнү толгон ыр эле. Кудулдар үчүн элине зор эмгекти кылды эле. Каяш айтып чоңдорго тике карап турду эле. Асылган ору акыры агайды алып тынды эле. Бизди ушунча өстүрдүң агайыбыз Рахман Разыков эле. Аттың ай чың дүйнөгө кеттиң аттанып, сизде инсан кайда табабыз? Ичер суубуз бүткөн соң агай бир күнү биз да жаныңа барабыз. Жаткан жериңиз жайлуу, топураңыз торко болгон болсун. Куран окуганыңыздарды агайдын дагы ысмын атап дуа кылып коюшуңуздарды суранабыз. Бир кол чаап коесуздар Рахман Разыков агайыбыздын урматына. Азыр мен кыздарымы кой берип бериңиздер. Кыздарым кой берип бергиле. Бардыгын кой берип бергиле. Саар кийинишкен ушулар сахнага чыгабыз деп. Şu чоң кызым 10 жашка чыкты, 12 жашка чыккандан бери сахнага чыгып жүрөт. Бияка катар тургула. Ошону да кой берип бер. Бас кызым, бас. Бас бияка. Шири бас. Бас. Ама тополоң кылып атат. Жүгүнүп койгула, поклон кылып койгула. Ой, молодец. Кызым биякты кара. Атыңар ким? Мадина, Малика, Жасмина. Канчага чыктың? 10-ға, 8-ге, Канчага чыктың? 5-ге. 5-ге. Чоңойгондо ким болосуң кызым? Эне, тайны, Ким болосуң? келин. Неге чыктыңар? Ыртағаны, бийлегені, Неге чыктың кызым? маға бары. Мага бәрбір дейт. Мыналар не кылса ошону кылам дейт. Ырдайбызбы? Даясыңарбы? Кеттик анда, баштадык. Бир куплет ыр десте, элдер үчүн, Кана?
гүл нурундай нур чачкан күлүп турган балалык эн атаны ардактап сүйүп турган балалык эн атаны ардактап сүйүп турган балалык Mezgil cennet dilemin, çoğuyup dilemin. Ömür boyu unutmay, Ardakemdin dilegin. Ömür boyu unutmay, Ardakemdin dilegin. Шаттык менен оюңга канып турган балалык ал олонгон болуп жанып турган балалык ал олонгон болуп жанып турган балалык Ой, рахмат. Мадина, Малика, Жасмина. Анақта да бері запчасын бар эле. Ол бияқа чықса бузу үйретінім. Рахмат. Ой, рахмат. Аялымын бір туған подружкасы болады. А бұл не қатпы же конверт пе? Рахмат. Рахмат. Шу менің бұл дүниеге тапқан байлықтарым. 4 үштік қызым бар құда қаласа. Заг өтіп кеткенде талада жүрер. 2005-2006 жылдар оз менен жүрөтілек сквозняк, топало. 4-ші қызым төрелгенде аялым айтқан. Закка көбірек отырсаң 5-ші қыз болады деген. 26 апрель Бишкек шары спорт урдусу маданияттын мыкты кызматкери Куудул Парадис ырчы Канат Шанаев 20 жыл сахнада күлкү сынам калкыма аттуу жаңы программадагы күлкү кечесине чакырат. Аялдарды караганга болбойт, бизге макруу болот. Концерттин коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Сатыбеков, Талант Анарбаев, Жылмайып жүргөн жакшы экен. Гүлназ Чыныбек кызы, Укмуш Дервиш, Кундуз Таштаналиева, Эмиль Алимов, Нурхат Токтурбеков, Азада Акимжанова, кеченин алып баруучусу Жунус Түгөлөв. Сурат билүү телефону 0222 12 04 56 0556 89 83 83. Башталышы саат 19:30-да. Билеттер кассада сатылууда. Демек, Канат Шанаевдин тамашасында жолугушканча. Сен Дубайдан коюп биринчи Мөлбулакта кредитиңди төлөп койгуп. Ой, эжекем сизди кыйнап коюп атыппы, келиң атайын. Аны кимисине өз тытышып кетпейби? Өзүңүз тандап бере эжеке. Саламатсызбы, кандайсыз? Ой, бул эжекеси болот, а? Кимисинин эжекеси болот деңиз, а? Мадина кызымдын эжекеси болот бул. Ой, спасибо. Рахмат. Бу кызыма эмне орусча үйрөтүп койдуңуздар? Орусча сүйлөшөт, мен давлениям көтөрүшүп. Саламатсыздар. А сиз Маликанын эжекеси болосуз? Ой, рахмат. Не әлі ол, мен тұрмыш қойырып атқандай елі болады, тамбычы? Şu кішнелерінен башқаша сөйлешет та таланттары бар. Şu чоң қызым 1-ші классқа барғанда, қызым 5 ап келсең 500 сом ақша берем деген. Birinci günü 5 ap geldi, 500 som akça verdim. İkinci günü 2-5 ap geldi, 1000 som akça verdim. Üçüncü koyup ketip atdı. Bir gün 15-5 ap gelip alıp duruyor. 15-5 ap gelip algan eken kızım bir yağı koyup gitti. 300 somdan kılaylı desem çok. Ata öz 300 somdan alıp atan ben deydi. Ecekemi. Kutban Sultanov. Bir kol çayakostar çıkarmaçılı insan, üybülü. Cengem dağırçı. Rahmat. Ha, bu sizdeki. Oy rahmat. Ana. Ha, Kuda kalasa baştaldı mına. Kızlarım şarapatı bilen putka turup keteyin ha.
Алдыңкы биринчи, экинчи катарлар бир ордунан козголушса, ушу менен ушулар түнкү саат 3-тө келсем дагы ата деп келип кучакташат. Чарчоом басылып кетет. Апасы кучактаса кайра чарчап калам айнан. Ак тилек универсал бир кол чаап бастар. Бу жигиттер дагы жакында концерт коюшат. Рахмат. Тириктер билеттерин пулдарын эмерип атышат шылтоо менен. Үчөлө гүл өкүл атам болот. Эрнис Орозбаев өзү врач. Бирок универсал киши акыркы күндөр актер болуп кетти. Мына дагы бир козголушса, Кудай кааласа ушу менен. Уялбайлы чыгып бергиле, тартынбайлы. Ой, Мелис Мансуров, тамада жигит. Рахмат. Рахмат, онякка киргенден кийин сураке жок айтып коеюн. Болду кызым, подаркаңарды коюп чыккыла, тез болгула, тез. Эми пакет ала чыккыла.